Ibwega murithiria wa Meru TV rukirungi rwega rwatu inambere kwa tukirikanaga haga kiri metha yetu ya ndeto muno kiri mubango wetu aturingeme atu ya nambere kwa tukiriringa mwanka ikarikinya bwega thainye chiongwa chietha tuthite nambere kwa tukianagiria mantu mwanya tuthite nambere kwa igwa tugitaranagiria mantu kathumba tu lakini tukiambiria na mara marere na mara methe bari ndeni metha yetu ya ndeto na kulingana na bora kuona mtandaoni wako wa X. Mtandao wa X ni ora weta wa Twitter ni yarukia tuika Twitter ndio na bakiuga His Highness Prince Karim Al Hussein Aga Khan kana Prince Karim Al Hussein Aga Khan ora kurekana ni wa mirongo ina na kenda urethiritwo kinambere kwithirwa akireo kwa imam spiritual of Shia Ismaili Muslim and founder chairman of the Aga Khan Development Network dies in Lisbon, Portugal. Ni mchambe no Aga Khan nethiritwo kinambere kwa gitotoro bwake na arethiritwo kinambere kwa igua agikuenda mianka 88 murithiria wa Meru TV na arendi antu atongoria mwingi bethiritwo bakinambere kwa bakiwetaga Aga Khan mutongoria urali na murugamo wake antu bethiritwo bakinambere kwa bakiwetaga Aga Khan ta mutongoria urali mutongoro wokogwa na antu baingi na baingi waria bathite nambere kwa baitu magantumiri chocho kuboreria na baitu marambira mbichio na kinyeti Meru TV tukainambere kwa twetu ntumiri chedu chepole kiri family ya Aga Khan imunko na mama maramethe tumakinambere kwegwa marere marithire wa Meru TV nagomba kwegwa gukirite utakumenya kogu the Aga Khan nchambe no Aga Khan urane mureo kuwa 49 kana urethiritwo ki beta wata the hair wa 49 nethiritwo kinambere kwegwa gita uturo bwake amona getri krimetha yetu ya ndeto na ate mutongoro wa mugongo President William Ruto na muthenya wa nathie nambere kwegwa kioneka kurathukira ura wari munini wake Rigathi Gachagua no ntuko kwinambere kwegwa kiganagia Kenya na arethiritwo akiuria Kenya batigetigire kwinambere kwa bakiganagwa na misingi ya gikabira batigetigire kwinambere kwa bakiganagwa na mietirera itagirite na arendi Ruto ethiritwo kinambere kwegwa kiuria Kenya thuti batikainambere kwa bakienerekaga ano ntu kaba kwinambere kwa bakieneragirwa na mantu matare aramari. Na mimi nataka niwahakikishie wale wanajaribu kutugawanya, they will fail and they will fail miserably. Mara wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila, mara wanataka kutugawanya sijui nani wa bara nani wa pwani, mara wanataka kutugawanya nani wa mlima nani wa bonde, mara wanataka kutugawanya nani yako na payslip nani hana payslip. Hawa watu mimi nawaambia they have no plan. They have no agenda. They have no ideas. They are leaderless. They have no plan for this country. And I want to promise you that they will not succeed to divide our nation because they have no plan. They want to concentrate on dividing the nation and they will fail. Tuko pamoja jameni? Munataka Northern Kenya ibaguliwe na watu wengine? Sisi ni wa Kenya wote. Sawa na Wakenya wengine. That is what is going to happen under my administration and it is my responsibility to ensure it happens. Baigano ntubwa riboti ino na njira enkinyanire kunatokana riboti ino no arira mujumbe wa Centralment Kiremugoshine ethiritwo kinambere kwegwa kiuria karibu ntuko barabara ethiritwo kinambere kwa kithondekaga baithiro bagichimenyagira muno kurukikinyira thondekete cha county akibawore bainambere kwa bagichimenyera itikinambere kwegwa gitumagirwa bura gutagirite chiya kuthukanga kagita gatari kuraya mwana wetu wa ndeta Jeff wagituma na iwe na riboti ino.
Akiaria mujumbe wa Central Imenti Kirima Ngushine ari wondini ya Both guchie gatigati noriti antu baguntu guku bethere bagikaria barabara ire ithirite akithondeka kinyoketha kwithiranisha kaunti ya Meru na augite bubu nyuma yawe kuthondeka barabara imwe na thirikari ya kaunti ya Meru yethere Kirima na kumithukangia. Mnajua ile struggle tumefanya kuona hiyo barabara yenu nimeitengeneza kufika pale imefika. Na mnajua si yangu ni akaunti. Kuna barabara nimetengeneza huko Charia kama hii na nilitengeneza the same time. Unfortunately on Thursday na ilikuwa imewekwa mawe kama hii. Kwa sababu bishop hajui vile taabu tunayo Meru competition ya wanasiasa. Turakta imeenda imeng'oa hiyo mawe yote, barabara imeachwa kama vile yenu ilikuwa imefanya nini? Si yenu ilikuwa imeng'olewa pia. Sasa ni nyinyi kulinda mkitengenezewa. Ile pesa si yangu, ni pesa ya serikali nilienda nikaomba, nikawekea nyinyi barabara. Tax yenu, ile tax mnalipa, ile mnalipa serikali ndio nilienda kuomba, nikawekea nyinyi barabara mawe. Kwa hivyo ikiharibiwa ni tax yenu inafanya nini? Kwa sababu na sisi nao wanasiasa ni wachoyo. Wanasiasa wataki kuona jina ya mwingine mwanasiasa mwingine ikiinuka. Nkuruki mutongeria ujo na gutarire jamwe jamawega aretete kiri gicigo mbunge giki promise nyingi sana. Lakini bahati mzuri barabara yenu ya kutoka Kadheri Ikweta pale Bishop ameteremukia mpaka huko Kambao, mnajua imetangazwa kuwekwa rami. Imewekwa kwa magazeti ili watu wafanye application ya kuweka nini? Rami. Hiyo bahati mzuri nyinyi mmepata hiyo. Wengine tutajua vile itaendelea. Bwe kenda bwe kumi kuma kiri mujumbe ujo na ugite akendelea kuria President William Ruto ethire akiujuria mawira nekanire na antu nuntu nanywire muma kinya kanisene. Endelea kukumbusha Rais Ruto kwamba aliingia kanisani kama hii, akasimama kama hapa, akaapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba atafanyia Wakenya nini? Ni kweli ama si kweli? So au continue kwa sababu kama mimi nikampeleka kanisa yangu headquarters Bahati na akamwagiwa mafuta na akabarikiwa na akasimama na akasema maneno mzuri sana ya Mungu. Tutaendelea kumkumbusha kwamba ulikula kiapo mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu sasa tutakuja kumwambia nini tena kweli kama tutakuwa tumetimiza yale tulikuwa tumeahidi. Kwa hivyo ni lazima tuendelee kumkumbusha bila alisema, na tumwambie haandi kwa watu wa Mungu, ni haandi kwa Mungu. Ni kweli ama si kweli? Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Ibwegano ntubwa ribotinu na njira enkinyana na bwatongore na ara kaunti ya Tharaka Nithi ibethiritwe bakirombotira ati bakuwatanira na gukiria utari tanjira imwe utigira ati untuku ukuthi na mbere kwigua ugiukagira. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nawe na ribotinu. Helenjera imwe ya gukiria utari ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira barabara ira igendete Chogoria kuthi Kirimani kia Mount Kenya ira yiyekene muno ta Chogoria Route. Ikundi bia utari mwanya kuma kaunti ya Tharaka Nithi amwe na bingi biumite ntere mwanya cia Kenya ibiriongerete Kirima kia Mount Kenya bagitumagira Chogoria Route ira njira imwe ya kurugura barabara ino kairikiria atari. Today we are here at Mount Kenya in Chogoria Route. It is the most scenic route that we have in Mount Kenya. Very scenic, very attractive. Chogoria Route ikiwa route moja ambayo wageni wanatumia kukwea mlima Kenya, ni route ambayo ni maridadi sana compared na zile route zingine, na tungeweza kuomba na kurequest Kenyans wakuja watembee na wajione. Tuejete go take videos and photos ya Chogoria Route kenda tuonia the entire world the beauty of these routes. Ikundi bibi bikiuga biegeto bikibangira ndionge no ko mianka 3 gutigira barabara ine gucokia nkuma ya utari itaguka mbere. Tuwe mndeto banganitie ganto mianka 3 gukubanga kuya Mount Kenya tuya koraitha mitaro ira ya kuthi guntu kora kwena ndurumo time ndeto kuona ndurumo nene
na nara kwena nara nyamu chiebithaga metao makurungu again bakomba ko yakothi nawe. Chogoria Gate is one of the less used. It's not that well known. So we are here with tour operators, with hoteliers, with local guide, as well as media to create awareness about this unique route. Araba ugite barabara ino etire goro kiri baraba kwenda kuthikirima kia Mount Kenya na wona barabara ino yaruguka wana karibantere ino bakona wira. I would say it is very cheap to access Mount Kenya. For a citizen, it is only 430 shillings for an adult. For kids, it's 215 shillings. So that is a day. If you have a car, we just charge 300 for a vehicle that has a less than 6 seats. So as you can see, it is very cheap for us. Twagia na antu bagwitia muri kirima potas bakona wira twagia na antu bakwija murima nduka ino jonde jenjerani ino ya Mutindo na Keriani na Chuka na Chogoria bakaumba kwendia into, so the community will benefit. Kiruta mbito kiria Kenya kuriongera kirima kia Mount Kenya gukurukira Chogoria route. And we encourage Kenyans to travel to see the beauty that Mount Kenya is. You can go to the Nithi Falls, we have the Mau Mau Caves, we have Mugi Hills, Rick Areas, as well as other attractions. Womba go tutetheria kuoneria akariba Tharaka mwago wako ya kiremani geke gutwa kwina environment yoko ni mbega muno na kairi ne gutetheria maguru tikira ntugo kathia gym na gokiria maiga kuriambia ukaya ugatompora igatetheria. Kiripotera Meru TV kuma kirimani kia Mount Kenya mbita murimi wa mbogo. Ibwega murimi wa mbogo ntumbwa riboti ino ni thirikari ni thiritwe kirombotira ati niwikira mantu makoneni na michetho akaingutira ati mbeumbili batinda mbere kwa bakithungira mantu ni matagirite na muno nkurukiutigira ati bati ukarabate na ngwecha kuruta na ikengo kinya gukiria biewa biana baba baithi mukiri wa Nkunja wewe na riboti ino. Nimba ndete mubira nkiona ndakazi yetha ngetho ange support youth muno na njire nyingi ira nkumba inye tubanganite mantu tournament yange kuru kinya yo njirene ni yite twathirie ni Christopher Kalulu ura wanjerete misetho ya marukire ndaka ura wete ntubonete nibo ya kwanjeri misetho ekenda ndaka itikethira sisonye thikire mantu amae na ende mu kathaini bonete misetho ene ciarite matunda ake wana youth bengi muno bengi batira ke mantu drugs lakini endera sport yethero eri konture na bengi batewita mantu ne yo lep mantu akunywa bangi na wana youth batena mantu antu yasiba kuona kintu akuthithe so antu bembisi kambolelete nkona kinyo gethoge ya mwana youth manele atena maana lakini bagetha bena tournament onto bese yatha at least nkoni bakwenjoy bakuona time uthe muntu nya wona ganya kurigana gilage yethe ase muntu emobire na mantu yesawasa mantu mainge muno ya kosi muno kinya mantu yale pregnancy okoni nyana bari ba mimba mapema ni antu gwethura batembisi lakini antu bembisi mantu onto ya utiona antu bagwetha besumbukana unture no antu mantu yathore sawa tournament ni tuwirite no ntu gwerelio kona antu bonde ni bakipete mbisi ni wete antu ba mutwate ba wapi bonde nyama sabeki ya ira yonde no kona to ikutuende kwa mubakuwa Kalulu moyo na yu moyo moya na moyo atomi antu ba gwithwa ko eitarira muthire tha tiguo babe thabe wa mbene lakini onto tha ingwe tikimuthire turinganirite twente ya gote muntu ethro inya wa mbene othe muntu ethro mantu ni amai na kazi yetu ile ira nyabangi ile tameterete bui kuma to kwanjiri tournament ye itweretio cokaniriria antu babethe na tukaraniria bo baba inge baketho bare asethi bange baketho masabeki na itwethe tugiendelea bo ya no koleli nya kona nturene kuna there kinya barabara ya nya bikibiki nya wambo bikibiki boniete gukilukira musetho yo twethe tugiendelea yo gikombe kiu ki supportete muno nyana baraba atete skuru no ntuthai tukuona kanya ka ukaranthe abo tukiaracia baraba bange bakusetha mubira beete otonjoeni twabaurie ciuria bibinge batwire ibatete skuru na twabariria na bakerio coga skuru daitene kauna koria tongore barabathuri na kura bombe kwethane baukire misetho mashinani kenda ndukembethe tekethrekeria boya kana witonyethia mantone ya tebu itandawa cia mbogita na ende bakethera bari na ngwese korita kwe antu abainge muno bakwenda gukumeria kombe ke siasa ikombe ke kya mwesimu o na etwitire atwirotie siasa ire kombene na atwira we nindaka kureria ngwe korita kende itekaria endu
kwa hivyo antu bara bena nteto yu ibare kiasio mwesimiwa ungi urokendera turairi kura urokendera turairi ikombe kyake na turairi county government ndene mwaka ni thero ina mbecha sema antu sport lakini ukona MCA na ngabana baere timu mbia sema baere uniform wage na mibira nene ndona advantage ndona nika ntumira advantage kombe ne kombe kyai kya kwasi ana bokore gikombe gira ba mibira ba nenkero kana uniform ira utumba kumotha ne kumama na cio mucie kaise witangu ino eriko lakini bado tena maono ya meya ya youth kuntu bado kuringa kura ndi bombe kuolelia tongori wa beya Report ya Meru TV kuma Lucio Tianto beto ekiongo egemena beta mukiri Ankonja Bwega mukiri wa Nkonja nuntu bwari botienu na kanyaga kugato kenyemutheo maratu kubangirite rukerero wa emunthi tukathi kura ingo chokera kengo tukainabara kwa tukibura kamara mekire tworito ndeni ya mangathiti. Good morning. Ibina mbere kura Meru TV.